'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, So hello everyone, Kardom and welcome back to my another new vlogs. So vlogs ke hem log se pache pon lo jam vacation hot ki ju jama vlogs se nili na thana che share pon athe somatum phan hok ta ju pon le pin lo ke cheng alom pen summer vacation ke cheng alom pen ke su dun lo ma hedi inke kam la pu la ben pe man hok ju pon ek thedele he amat la salom se hedi la summer vacation la salom se nil tum ki ju polo summer tum phan amasi video ma ki meu eder the mane meu eder hedi video shoot ka kori ba problem hoy titi me didi o summer pen ki ju idam ke video abang la meu eder dile hedi mo sita nili da isi memories phan to masi clip kori lo nan thanda la sena che shop pon iglo so views do we ba ke chine de lo views ma ka we nali tum da the ilong lo views ba ga we bos ta nil ta isi memories phan mo phet la share to pachi lang na pama si nili ta sab click kori po video pidel hedi la pe non ba ke la last video lo la hemachi bangar di hona video lo so nali tum ta lang dam ikha no so nali ning dok lo te like pi na comment pi de pi na lan chal ja mothe nili hin pen bang ke nili memory phan puma si sep ik delo nan thana na shi shop ik delo tum ta like tha enjoy tha de
Lasungan ba usamahan pa jui bangke tangan lo non bangke ni tu makam bang lo jo lada kamar lo la central mall lo amat lo jadi pipi ma usumar tum kiju hormu ta dak lo pe ni tum kacamar hormu ta dak lo hamasi ni tum ta khelu ke dam de lo dang mall lo ke bang tang de ke dak sna pon pin bo bia le di asi soni hormu pusi chong wai pon lo jo.
la pen ambang ke homu tang thai lo la pen sa enjoy jun pon kruk lang pulo la dak pen coffee order pilo momos ice cream la order pilo jo Aban video spang ta dak seng ton ponik po ang tum channel ini nang dok dun kelang plong te like pi noi comment pi noi pen ali tum ta bang ik thala